uba Pius Marwin MLA but MDC jong Karaniko constituency benta kesngi ka arpu pratrik unailur arpo arpuwe ulayo ban plaj pai ba ya ka we ka kalikit nong pang naga benta ban ai jing shekri yaki pai ba jong ka dong ka thain ranikor baro ka we ya ka ni ka kalikit nong pang la plaj ha ka jingalang ka balalong ha ka shnong Upper Puksora Southwest Khasi Hill District hakani ka jingalang layadon lang ki he sorkar ba kentup ya u SDO Karaniko Civil Subdivision uba HS Dingdo MCS u Deputy Superintendent of Police uba WL Nongplo u Block Development Officer Karaniko Block uba MG Kharmi u Border Area Officer uba A Lengdo bat rengkat kiwepan kiri rangba bat kinongelam jongka party UDP Ranikor Block ya kajingalang lapenya dauba Nibu Shira bot sa kajingkran na ukoring di Shira bat kajingkran ko blay na uba si Nongbre Working President UDP Ranikor Circle. Kum kadak jong kajing sa kan mau. Kum kadak jong kajing sa kan mau. Ngan beli ya kenika ambulans. Tiana kalian gejonga hakani kasngi. Kumba pilai tip ba ngin sa palai biang sa kawepat ka ambulans hakani ka dong ka than. Ngila palai lightly ki ambulans wa te hadin ba kata ngila long saw bat kani. Te kei ka ba ngidong kam hadu kata-kata jing shisha. Lada kiwe ki konsumsi kita rukame lai sauteli. Tang ka we ka ambulans ka balala ben syakri ya baro hapo ka dong ka than. Henry dei lang ba ka jingyar jong ka konsumsi jungi. Dei lang ba ka jingai jong kijaka ka jinge jong kijaka na kadau ba na kalian ke jonga ngat la pelaj biang sa kani ko we pat ka ambulans na kamta kani ka than bodar sini. Namar ba kumbangi I ha kani ka por ha kani ka juk ngala persyang ben pelaj ben kwa ben pelaj nado kini ki alai benai. Henry ngimyo kali namar ba dailang ba na kalian ko komponi ru ba kimla lese berpenmi kali hati kipor ba ki khanglut ki jaka jongki te ngala ap na shilong rewat na shilong ngamyo ndre ngala hap ben sim nang te na guhati ben yo emergency ben pelat ya kene ambulans namar ba komba ngilong menta kalong ba ha kene kapor ke badon kene ka kham jingpang ka ba ngi ka ba kongsan ba kumnung bangin yada kumno bin ngin ya yarap ya kinongpang khantam hakini kadong kathan jungi ladangi lai nangne tang hapo rani koru desi ladang ngindon kali kamut kalong ka basitom ya kinopang laningi kwa ben kitle don le kilat ben ngin kit sharu shilong ru ni simpor desi daki lai sau kanta kat ben haju yo kali lese kalong ka simpor palat te ngalai I ya kecing sitom jong kathong kathan jong la jong namangi suthu ba kani ka ambulans ngabo angne ambangin bu private lese tangya kato kani telikisnong hendre ngila bu ya baro ki ire kat ki badon kam hakapang hakastom hakano kano kecing ngibo ya kani ka ambulans हम दे देगा इधर हम रखेगा तो क्यों हम मतलब एम्बुलेंस रखेगा इधर में असली तो ये 3 ठू एम्बुलेंस हो गया हम लोग का इधर कंसल्टेंसी जब हम लोग जीतने का बाद में हम लोग 3 ठू एम्बुलेंस खरीद किया एक तो ये हम लोग रखा ये खंजवाई PSC पूरा बॉर्डर उस तरफ में ये जो हम लोग का एम्बुलेंस पहला में तो उधर में PHC तो है लेकिन ऐसा जब जून 20 साल का बाद में खुला एक डॉक्टर भी नहीं एक नर्स भी नहीं लेकिन हम लोग का टर्म से जब हम जीतने का बाद में हम PSC खंजवाई में बोल दिया मतलब खाली ऐसा बंद होने से नहीं होगा तो वो लोग बोलता कैसा जाएगा हम लोग गाड़ी भी नहीं है क्वार्टर भी नहीं है रास्ता भी नहीं है तो हम भी देख लिया ये सब तो पे बेचारा तो साथ साथ हम रास्ते में एक एम्बुलेंस दिया उधर में हर टाइम डॉक्टर भी है अभी फर्स्ट टाइम में उधर ये खंजवाई PSC तो एक ठू एम्बुलेंस तो हम लोग रखा ये शिलोंग हमारा ख्याल से पूरा कितना पार गया इधर बॉर्डर एरिया में भी हम लोग का एम्बुलेंस है शिलोंग वाला
कोई कोई जो बीमार वाला हम लोग ड्रॉप करेगा ना, कोई कोई में तो हम लोग इधर से भी उस टाइम में कोविड का टाइम में लेने आएगा भी, इधर तो भी हम लोग लेने आएगा फिर ड्रॉप करेगा ये उधर शिलोंग। और अभी और एक ठो हम अपना प्राइवेट गाड़ी हम रख के गया ये रानीकोर CSC में लेके, उधर में तो 4 ठो हो गया। एक हमारा गाड़ी बोलेरो, क्योंकि उधर में बहुत कमती गाड़ी बोल दिया वो लोग स्टाफ लोग, खाली 1 ठो 2 ठो एम्बुलेंस हम लोग पूरा कवर करेगा, ये हम लोग का एरिया में बहुत मुश्किल है। अभी वैक्सीन देने का टाइम में है, ये बीमार जाएगा क्या क्या कोविड मिलेगा जाएगा, डॉक्टर लोग कैसा क्या करेगा बोस्ती। तो और एक ठो हम रखे गया 3 महीना हो गया अभी, तो अभी ये का साथ में तो अभी 4 ठो में हम रखे गया, मतलब ये एम्बुलेंस।